پروژه انجمن پارێزگەها هەولێرێ گول داوی جاربوو پروژه هەر چوار پارێزگەهên herêmê ji bo mifawergirtina fermanber û mûçexûran ji mûçeyê dihête paşkevkirin hem berî bac û risûmatên hikûmetê ji balwelatiyên dihûkê ve hate pêşwazîkirin. Lêb awayekê wek welatî dibêjin sîstemê bankî zû bihête cêbcêkirin û xalên kûtnava vî projeyê da jî bikevne karî. اف سیستمه خوش سیستمه ببنه کارت بانک و برینو که گوتی دی فلان پروژه کینو اوی یاسا و نزانم چه هکه اوه بیتا جیبه کردن ام گله حسکین گلک باشه بو فرمانبری جی باشه بچک باری دی سفکتر لهد یعنی هم حسکن حکمت ما یا هرم انشالله هکه بزیترین وقت یعنی وی پروژه جیبه کتن هیچ تا باشتره بو فرمانبری دی کیفای گلکت انشالله. سەرۆکایەتیە ئەنجومەنێ پارێزگەها دهوکێ jî bi çendîn pêşniyar û bûçûnan beşdarî evî projeyî bû. Vî projeyê jî hem di berjewenda mûçexûran û hem jî di berjewenda hikûmetê da dibînin. Ew taxa destgurt ew fermanber û mûçexûrê ku hemî piştgermiya wan pî moçê yê mitewaza kêmek ji mihanatê wana kêmtir lêbêtin û li peyvî projeyê هم حکمه جیگ دیا یا صوتمند بیتن و باورکن حوالاتی جیده صوتمند. لدهه وی مه سروکایتین هر سه پارێزگehên herêmê Duhok û Hewlêr û Silêmanî digel îdareya parêzgeha Helepçe li dûr proje encumenê parêzgeha Hewlêrê kom vebûn ji bo mifawergirtin ji mûçeyê paşkevkirî. Welatî jî çaverêne ku ev proje bikevîte karî da ku bargiranî li ser çarêk mûçeyê wan sivik bibe. Dilşad Hîmû, NRT Duhok.